text abapha nguthu yabona benxelile lapha ibheshi ngathi bayikusi awuye manje ubuye lapha kum okay shona ubuye lapha kuyi ngathi hamba nje ukwazi yabo so la wendinika la way bayikusi angangazi uzenze yabo okay sure le light world yahla angena ndaleza kakhulu uba ndazabe bezerez fika pha mangoza man kudanga ngqondo into ngange 2 minutes mayinde hamba ayavuka i-roommate yakhe nalo khona nanye i-roommate yakhe but awulele and it's fine zamvusa but yo okay ndangena aningena ndanqonqoza khona gubulu wavula umnyango athi hi that can't get it but don't get inside my friends are inside ngina kanjani ngo yeah my friends are inside saphuma sure mama phayileze emnyango okay sami emnyango sure emnyango asinqola ngubani mama ndiyozela fika ezinoni sophinda stele pa ekuseni yabo mandifike ngikre ndahamba izoba ngo month later ngoqala nalo sel unxelile ngosicela sonke manje awuyathethe manje ngiyongelise ba yo ayi lo one person bhaqa ndandiheva ngaphakathi qhamu ndava manini waqala yiva nalo voice cabantu mosho ngothetha hayi mama ngikhalezi ntomananje ubonele lenzika khona wo mamele qobe isona wo ngiyayithatha siyaxoxa le manje noma ngcele kakhulu izinto zami ne kamanje la ingathi awukho right nawe ebusweni kube hayiyo le yiyo hala mina yaphinde kwenzeka same girl hala manje usenithumi yakhe hlelo ngimnana hlelo mnana hawo angiyene la mnana angaphiyangena yo manje lapha upstairs yo manje la ngegquba hayi isungena yima ufuna bani bese mna ufuna ukwazi bese ayibona nophaphela na ngolintane inuza apha ngolintane inuza kumi nakanzi yakho hayi ke kwazi no hey yabona fistering ngiyangqolo yabo kuyangqolo yaphuma kanti phuma yapha endlini khona le bright ile bra hayi yaphuma la kanti yokhoba phana la lo ngathi hayi nanku wazi nje lo nale lapha ebhedini lo iphakama ufuna uyochama yaphuma yamapha apha kitchen level lana lefuna ubona lo ayibona mna ceba mna umbhaqile mna manje ukumwazi walo mntana omnyama lapha endlini ngama nakumbu lapha endlini umntana omnyama Kama wena mnana, maye ufuna ungena lo mnana, latazi thweni bama levima. Angena pendlini. Qala liwi kwabe mnyama, mana futhi. Utayini prime ukufundisa intona. Kuma na mnana su. Amkhapha nombeka phaka iblock. Phela buye. Anhlayo. Hayi man. Afika pha ba ekuseni noma yabo vele. Asikumntana pha ngaphakathi. Masomjonga. Masingena kujonga ke. Utheni ubonto zakho fithi. Uthi uplo mnana. Zama yakwa bengena bekhala izinto phambene enqondo uyaboniswa le okay sure phina sithi uphuma bekhanda avulile athi ba how dare you to and disrespect and disrespect yo uphuma pha kwami siphi the time xolo wesixolo phuma tingqoza kanje uphuma fela ithale lenzile ithale incane lenzile umchita wethu una cheat mashita Nikume no, mina umsile. Ja, kwenza kayithanda umenza isifebe. Menza isifebe wenza ufuna cheat wena.